партизанларға ярдым етелер, қой халықтары деп, соның ішінге не болар шубеленіп, біздің көйліміздің халықтарын неге мезарлыққа топлап, яқмақ үшінге. Ақиқаттан да халқын топлап келіп неттер деп. Оларға бір şeyler айтып нетел, емселерге оны айтқанды аңламаймыз. Не де болса, в общем, генерал текаран ем шалғандыр да. И о ерден, раз, значит, бір койын халқын яқажақ болып келді, яқма yol бермеген сон оларға нетіп, 7 дане адамны о ерде сайлап алып кетіп, ескі сельсоветтің ерінде башта атқанлар, оның артынан да яқты. O yerin halkları bizge yatma, kırıp oturma üylerinde verdiler boşatıp, yatma başımıza koyma yastık tümümüzge töşek de verdiler. Aşama, açta degende evet, o özünün nesinden yetip yaşayamazsın. Ne bolsa da açtan öldürmediler. Ondan sonra Sovet armiyası kaçıp geldi. Vay Sovet armiyası kaçıp geldi dep, özümüzge göre kucağımızını açtık. Onlar bizim ondan da beter ettiler. Kırım'a Serbina Tatarların ayağı bastı. Menden de basın, illa ben onun propiskasını olardan neter meni öndürürüm dep çıktım yolga.